Mutongoria wa bururi ambiriirie mihang'o yake giikaro-ini kinene gia kiama kia Maendeleo Chap Chap kiria gitongoragio ni gavana wa Machakos Dagitari Alfred Mutua, kuria ehoire arumiriri a kiama kiu mamuhe kura ciao githurano-ini kinene kia mweri wa kanana. Na mimi nawahakikishia wenzangu wa Chap Chap ya kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu tarehe 8 tuwe tumeunda serikali, tutaiunda pamoja nanyi. Mutongoria wa kiama gia Chap Chap Dagitari Alfred Mutua nioigire kiama giake gikinyeire itua ria kunyita mbaru guthurwo ringi kwa mutongoria wa bururi kumana na mitaratara ya uthii na mbere iria thirikari yake irehete ta uthondeki wa mabarabara, waki wa mathibitari, thitima o undu umwe na waki wa reli ya kiriu. Kazi ambayo umeifanya hata watoto wanaozaliwa wanasema amen kwa sababu yako. Kwa sababu sasa katika nchi yetu ya Kenya kazi ya maternity ya kina mama walikuwa wanakufa kule nyumbani wakijifungua. Sasa wanajifungua vizuri. Kuma waafisini cia kiama gia Chap Chap imwe kwa imwe ginyagia nyumba-ini ya micemanio ya kanitha wa St Andrews kuria ahoire kunyitwo mbaru ni Ajumbe a kiama kia Narc Kenya kiria gitongoragio ni Martha Karua. Akĩarĩria Ajumbe ake, Karua nĩoigire matuĩte itua rĩa kunyita mbaru mutongoria wa bururi ni undu wa mitaratara ya uthii na mbere iria thirikari ya Jubilee irehete. Tuna endorse president and his running mate. Hiyo haitoshi. Ile inatosha, ukitafuta kura zako tafuta ya president na running mate. Kuma kanitha-ini wa St Andrews imwe kwa imwe ginyagia kiharo-ini gia Kasarani kuria anyitaneire na Ajumbe a kiama gia KANU matongoretio ni muikarĩri giti wa kiama kiu Gideon Moi. Mutongoria wa bururi ni ahoire Ajumbe aya mamunyite mbaru githurano-ini kia mweri wa kanana. Ihinda-ini o riu Uhuru niokireire mwena wa mung'ethaniro akiuga itanya riao inene ti gutungatira muingi indi ni gwethera atongoria ao mawira. Sina shaka ya kwamba tutaunganisha Kenya, tutapambana pamoja, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na tukiwa na huo umoja tupate ushindi. Na mimi niwahakikishie ya kwamba nyinyi kama wana KANU tukishashinda mtakuwa ndani kabisa. Mwena-ini wake muikarĩri giti wa kiama gia KANU Gideon Moi nioigire KANU iri thirikari-ini na ati itua ria kunyita mbaru mutongoria wa bururi ni riciritio wega. Tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba tarehe 8 mwezi ya 8 hata Wakenya watakuchagua ukue rais tena kwa jamhuri ya. Thutha ucio mutongoria wa bururi ni akinderirwo ni kiama kia EFP kuma kauntI ya Mandera kiria kiugire andu a gicigo kiu ni monete uthii na mbere uria urehetwo ni thirikari ya Jubilee. Handu-ini ha Kimemia TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.